Is muid in ceolún eile is mis semála is bhí muoine for éithan nachhfuil seo is se bhíonn a ceolún freisin agus tá muid anásásta bheith seo níl muid róáda bhála agus bin muid. Nuair a bhí mé a scoil in as bliantá hin, bhí exemption go mí nealga. So dála mé mo cuid gealga in Denver, Colorado. Bhí gló ceola ré, agus bhí mé a caint le daine le gealga ré. So in our era, sin mo céad popol Gaeltach in Éireann. It would be the first time we're interacting with the Irish language. We have heard some like here and there, but it's the first time we've heard like for a prolonged time some Irish. I'd say the children enjoyed it very much, especially the songs and the dancing and moving around. Tá sé rítáhachtach go mííon rudaí mar seo fáil go háirithe nuair a bhíonn an Gaeilge an Darnatanga Somália go bhfeiceann na páistí agus na tuismitheoirí go bhfuil Gaeilge beoltaí go muid an córas oideachas. So bóghaointe go dtí inis ná bheith a láirlan na daine chéisling a bheith ar státe agus just a bheith a láirló maidir le síl le Gaeilge agus nuair thosa siad féin a fólam na Gaeilge nó beidir go siad den níos leis agus just se go háling a bheith láirló agus ardráidisiún a Féile le chéile. Look, it's getting bigger and better every year, and the fact that we have this space here at the canal, I think has only enhanced it, because we can literally have people dancing in the street. And okay, weather aside, and I know there's a plan B, but Féile na Sollán and Salins on the last weekend in August, it's the only place to be. Bhfuilfing se Féile na Sollán ó bhfuil mo chraí go háir na spéide tá éile seo go hálaigh bhí mar teán nura as tháina si go mórlam agus tá súil go mór le Féile na bliana se thugaigh.